Assam Higher Secondary School asap lang ang tekek lang along Difu Don Bosco Higher Secondary School along ki Charlie Asami Shruti Jain top 10 ang bong top 6 kachipalong du. Kasang terang pi BJP kidun pen nitumamen ke thapon pake ahok kali KAD MCC achun bangpi. Kardom Karbi Prime Time biota ke thana bang nili Bilirban Kropi nang biotang ton pen arjuponita. Assam Higher Secondary School asat langang teko signify ingkora porni paklang pontanglo. Karbi Anglong Higher Secondary School asat langang tek arts along satlang kitong dunatum 4,353 pen satlang ki undunatum first division along 156, second division along 589, lapen third division along 2,256 kadukabe satlang ki undunatum 3,001, pan 68.94. Commerce along Saplang Kitok Dunatum 466 pen first division along 90, second division along 151, third division along 184, Lapen Kadokawe Commerce along Saplang Dunatum 425, Pan 91.20, Lapen Science along Saplang Kitok Dunatum 532, pen first division along 163, second division along 207, third division along 101 Saplang Unapai 471, pan 88.53. AHS Isiasat langang tekik lang asamang kang top 10 along 6th position along Difu Don Bosco Higher Secondary School ke Charlie Asami Difu Matupung Road adong kido Manoj Jain lapen Babita Jain asupi Shruti Jain Commerce along 91.4% anchip along dunsi Methang ke Charlie School apia po adona rap lapen Karbi Anglong apan nong mikeban. I'm Shruti Jain and I have passed my higher secondary from Don Bosco School. I secured 91.20% here. When I talk about how I prepared for my HS, it was like, thought I'll be getting this much of score. So I expected I'll get 85%. But when I saw the result, when my papa came and said that I got 91% and secured 6th rank in all over Assam. I was so happy. My father was more excited than me. So my coaching for CA has been started already. So side by side I'll be doing BCom degree. But my professional course will be CA. हम लोग तो इतना सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा क्या, लेकिन रिजल्ट जब देखा है बहुत अच्छा लगा. 91.2% आया इसको. मेन तो इनका टीचर्स का और का हम लोग तो किया ही था, टीचर्स ने उसका सपोर्ट किया है और हेल्प किया है. जब भी फ़ोन करते थे और करते थे मतलब पूरा कोई भी डिफिकल्टी होने से टीचर बताता है. Karbi Anglong District Mahila Congress Committee asai hemalang wo signify ingkora phorni pherangkya maikangni kasang terang pi BJP kidun pen Congress asong along klembang phia tumamen ke thapon ke ahok kali pusi KAD MCC achun bang pi sangita kropi pen lapkar kachipi labang so maya long KAD MCC achun bang pi sangita kropi pen lamkar kachipi ke wo signify ingkora pri arni diffuser singdoloi auditorium hall along BJP joining a mic padopon along my pi Barim kasang terang pi BJP kidun ke Congress aphan thang kana hok awi sedani le tuma men BJP along men ke thapon ke ahok kali pusalang li phera ke maya long ningje lapeni le tuma phan nang ke ther ke hap sitame padopon pasi pachini BJP along nang dun de prote contract bill lapen ajodabar saita nang pipe puta ke ther ke hap do puta paklang pon la tungke bang potrok si kidun si thek long la khali amen ki pom si thek long chok Amitang ali. Ang perang dia bang ke alang di mitang junjung ali ke chuen kam si kam ki klema si nili tu mahin pet ke jong dam lo. La solong ong tung Congress Mahila Committee amen ke thapon ke ahok kali puta alang lipen pangda. Tanang pipo bil tanang papa slap ko anang tumito non ki nang tumtugong ong lo ngari hum tami ceron pai na. Anpar tanili tumke Congress along sido thipji puta KAD MCC achun bangpi Sangita Kropi lapen Thansuri Mahila Congress Committee amai Phirupali ronghangpi pen chenglok Arya Sanghua tumpen pherangkya mai long ningje Tekelangjun High School ta pining pen ke Higher Secondary School lo pini bo signify ingkora phorni pen thanbang phu thanbang phia tumaphan inghoya pharman satlang ki pia sai ki padopona biota pherangke James Malik pen biota nang pale Labangso Higher Secondary School along Thanbang ang hoya parman satlang ke en padopon satlang ke padopon along kilang chari dunatum Difu Golf College pen physics subject phan Dr. Deepak Bora
Political Science a subject upon Bernard Rongphar, Zoology a subject upon Ranjit Hansi, Different Bohom Higher Secondary School pen English a subject upon Moniram Rongpila pen Assamese a subject upon Sayarani Kalita alang litu pen silabang so Higher Secondary School Lokithandu Jia tumapan Apuna Chakkechok upon Ingbai Ponpo. Arts lapen Science a stream silabang so Higher Secondary School along Than Ponpo. Pinya satlang along Kipiduna tumapan Waiwa lapen demonstration a class padopon lo. বৃহত্তৰ টেকেলাংজুন তথা চামালাংচ এলেকাত আমাৰ বিদ্যালয়খনে সায়েন্স ষ্ট্ৰীম খুলিবৰ কাৰণে আমি যোৱা 1 জুনত অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ আৰু টেকেলাংজুনবাসীৰ দাবী তথা আমাৰ স্কুল মেনেজিং কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি আজি ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ আৰু এই ইণ্টাৰভিউতে আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছোঁ এটা হৈছে ডেমো ক্লাছ আৰু আনটো হৈছে ভাইভা ডেমো ক্লাছৰ কাৰণে আমি 25 মাৰ্কছ ৰাখিছোঁ আৰু ভাইভাৰ কাৰণে আমি 25 মাৰ্কছ ৰাখিছোঁ আৰু এই প্ৰচেছটোৰে আমি উপযুক্ত যাতে সাবজেক্ট টিচাৰসকল নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সাবজেক্ট এক্সপাৰ্ট ডিফু গভ কলেজৰ পৰা মাতিছোঁ কেইজনমান আৰু দুটা বৰ্ডত আমাৰ এই ইণ্টাৰভিউ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি পেলাই আমি ইণ্টাৰভিউটো চলাইছোঁ কেণ্ডিডেট কিমান হ'ল আমাৰ কেণ্ডিডেট আজি প্ৰায় 65 মান হ'ব সাবজেক্ট টিচাৰৰ আৰু নেক্সট পৰ্যায়ত আমাৰ আৰু এটা আছে সেইটোত আমাৰ তেনেকৈ 70 মান হ'ব Satlang Kipidunatum 25 marks pen 25 long dunang jipusi chinidu tekilang junang kangarat ong dunganing kan pen ke mangpon asai pini Karbi Anglong Autonomous Council EM Rajuti Sopen ke pachun pipon theka puthak ratatum pen kurbang thu pajir Namalam support pan birta mong tapanik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Diffu, Karbi Anglong. Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Diffu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both Diffu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmotors@gmail.com. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo Pipothal Birtalong Bangtholo. United Karbi Students Association Duarbaguri Constituency Aropen Patir PC wo signify ingora Pliarni Dolamara Hawarang Kang Humpli a high school ang bongpen Hum Thomas School also Maratum First Division Pen Satlang Kachipe Undunatum upon Karcho Duarbaguri Constituency UKSA Ruotum Pen Karcho Amai Kipatir Pipon along Monsam Youth Society Dolamara Tumta Chirabdunsi Karcho Amai Padopon Laso Karcho Amai along First Division Ki Undunatum Kadukabi
pen bangkreni ando pasila bangkreni also mara to phala so mailong karchu padopon karchu amailong kachitong dunatum Karbi lamarjon kachi parchana bang romenteron monsam society ai maipu ron sing rongphar UKSA Dwarbaguri aro maipu jensing teron dun maipu harmon terang chunbang Roelson terang pen anparta claim bang pu bang phedum chirap cheto dunsi mesen pen mai pachun pon Pini Karbi prime time biuta bang kela pans kang ton parilo tumi thakmi kurbang thu